الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى كلام فلغ ورمتي وري نصيحتي كلام عتكن نغيبا وحيك ربا فواني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إيمان بمستكن تباميهم الله بروتي واش أدي كم نفس بس بلاشي ಮಾದಮ ಇಟ್ಟಕ ತಿಬಾಯ ಕುರವುನಿ ಕೊಂಕಮೆತ್ತು ಮಾದಮ ಇಟ್ಟಕ ತಿಬಾಯ ತಯ್ಯಾರು ಕುರವುನಿ ಕೊಂಗೆಚ್ಚೆತ್ತು ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವತಿ ವಾಶೆ ಹಮಕಶವರೋಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲೈ ತಿಬಾಮೀಹುಂ ಕುರಾ ಕಂತತ್ತದ್ದೆನ ಒಡಿಗನ್ನವಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಯಕೀನುಂ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲ ಅವಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಅಮಲುತ ಬಲ್ಲವ ಒಡಿಗನ್ನವ algon men dulumbuna bas aswa odigannawa algon menge hitan arataketi e kalange dene odigannawa algon menge lolun kora harakataka isharataka dande men Allah subhanahu wa ta'ala balla odigen hisab korawa ehmi me kalange hadrata dan jeheiru e kalange hadrata dewmuge kurin e kalange hadratuga algon menge hisab belumuge kurin algon men jehe algon men kureveni kon kametto bada algon men amilla nafsu hisab kor komme miha ko istibaga amilla nafsu hisab koran jehe miyadu miyadu algon men fursatu oti algon men nafsu hisab kor num vejjena mamada ge hisab algon men waccha warab burawan warab barwan warab boduwan mi ummatu ge salafu salihun vidalwa kam gave hasibu anfusakum qabla an tuhasabu الله ga hadratuga madama qiyamah duhuga tibage nafsu hisabu belumuge kurin miyadu mi duniya matiga tiba amille tibage nafsu hisabu kurash emme boduwegen wa duhu emme boduwegen wa hisaba kurimati lumuge kuriga tiba salama wane gotaki Allah subhanahu wa ta'ala algon men immenna ikalange russawa magun hungumuge tawfiq devash algon men immenaki boduwegen wa hisaba diumuge kuriga mi duniya matiga algon menge nafsu hisab kurabaykam galawashi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.